U 402. emisiji Slobodno srpski gostovala je predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija Gordana Đorić. U intervjuu Budimiru Ničiću ona je rekla da ljudi kojima je uzurpirana imovina na Kosovu prolaze težak put do ostvarivanja prava na svoju imovinu. Smatra da su za to najodgovornije kosovske institucije i međunarodne organizacije. Meni na prvom mjestu su krivci, da kažem, međunarodne organizacije koje su tu da nadgledaju sprovođenje zakona. Jer da se zakon poštuje i da postoji vladavina prava, mi ne bismo imali ovih problema, nego bi sistem funkcionisao kako treba i onda bi znali kome da se javimo i to bi normalno funkcionisalo na pravi način. Ali to ne funkcioniše. Evo i posle 20 i kusur godina korupcija je na vrlo visokom nivou, a to znate i sami da korupciju ne možete ovako da dokažete, ali možete kroz te predmete. Zašto se neki predmeti brže završavaju, a zašto se neki predmeti odugovlače? Ona ističe da veliku odgovornost snose i predstavnici Srba u kosovskim institucijama. Sigurno da su i oni da snose jedan veliki deo krivice što se nije rešavalo na pravi način sve ono što predstavlja, da kažem, problem svih sugrađana koji žive ovdje, naročito srpske zajednice i ostale nevećinske zajednice. Đorićeva, koja je ispred udruženja Avenija proteklih mjeseci pomagala Mariji Novaković da oslobodi svoj uzurpirani stan u Prištini, navela je da Marija hoće da se vrati u svoj rodni grad, ali da je sada na potezu Ministarstvo za zajednice i povratak, koje bi prema njenim rečima trebalo da opremi taj stan. Ministar Rakić je nama rekao da će oni kompletno da opreme Mariji Novaković stan, da će i da se postaraju da njen povratak bude održiv. Govoreći o nezaposlenosti Srba na Kosovu, Đorićeva je navela da postoji mogućnost zapošljavanja ne samo u državnim institucijama, prosveti i zdravstvu, već u mnogim drugim oblastima. Ona je podsjetila da je na to ukazala predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću kada je 2018. godine razgovarao sa građanima u Lapljem selu. Ja sam tada jasno predložila i projekti stoje u Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Predložila sam kako mogu da se reše mnoge stvari, da otvaramo nova radna mesta, ne da svi budu zaposleni u državnim institucijama, bolnicama i školstvu i tako, nego da pomognemo, sistemski da pomognemo one ljude koji imaju nekretnine ili imaju zemljište i tako, da zajednički sa firmama koje se nude, jer mene zovu normalno i nude se da ovdje pokrenu nešto, ali mora država da odvoji subvenciju za te firme koje će ovdje pokrenuti fabrike zajedno sa nama koji imamo zemljište, koji imamo nekretnine, prostor, da pokrenemo ovdje proizvodnju i da tako otvaramo nova radna mesta. To je tada kad je predložila sam predsjedniku. Da ne govorimo o predstavništvima koje mogu sve firme iz uže Srbije, Vojvodine mogu da otvore predstavništva u srpskim sredinama. Postoje ovdje jako sposobni ljudi, privrednici koji mogu da potpuno jednako rade kao što rade i ispune sve te kriterijume kao što ispunjavaju albanske firme. Ali jednostavno nema razumevanja, nema sluha i ponekad verujte da mi imamo osjećaj kao da svi zajedno jedva čekaju, ajde nećemo imati glavobolju, neka se isele što pre. Jer vidite i sami da se stalno prodaje imovina, da sve manje đaka po školama, a političari baš ih briga. Da li ovi lokalni naši ili oni iz Beograda, što odlaze toliko ljudi.